Svijet ovaj je mjesto sigurnosti za onoga koji ga razumije i kuća pouke za onoga koji pouku izvlači. Svijet je nas opomenuo, pa jesmo li pouku uzeli? I govorio nam je, pa jesmo li poslušali? Ovako ili onako, nama valja susresti ono od čega bježimo. Jer smrt je mjesto u koje život putuje. Cilj je pred nama, a iza nas je čas koji nas goni. Ko se nalazi na putu pravom, nek lahkoću sačuva, stignut će. Jučer živje smo jedni s drugima, danas smo pouka jedni drugima, a sutra ćemo se rastati. Svak nosi svoje breme i nek te ne žaloste neznalice. Šta ko čini, sobom nosi. Savjet je samo jedan. Allah. Ne pripisujte mu druga, jer sve je počinjeno njemu i sve postoji po njemu. On je imetak siromaha svakog, zaklon svakog tlačenog, snaga svakog slabog. On sluša govor svakog koji govori i zna tajnu svakog koji šuti. Od njega je opskrba za svakog ko živi i njemu se vraća ko god umre. Allah upita poslanika: O Ahmede, znadeš li koji je životni put sretniji i koji je život trajniji? Poslanik odgovori: Ne znam, o Bože. I tad Allah reče: Sa svojstvom zaljubljenika, sa svojstvom ašika, o Ahmede, učini svoju brigu jednom brigom. Učini svoj govor jednim govorom. Učini svoje tijelo živim koje nikada ne obuzima zaborav. Jer kogod me zaboravlja, ne marim za njega u kojoj dolini strada.